Ay nga agpawit ka, piya anak ko. Saan ko pa'y ngamin abinayadan ti kwarta abinulod ko kada nana Dominga? Nakapawita ko, nanang. Urayan niyo lang. Ay, agyaman naklaunay, piya. Awanan nyaman na, nanang. Anusan niyo pa'y lang din pawit ko, Adra kami nang usarak iti daduma sweldo. Wen, mangipawit kan tumanin ano ang sweldo ka? Wen, nanang. O sige, agpakada akon. Ada pa'y papanan mi iti amok. O sige, agan-anat ka anak ko. Hello, Pia. Kumusta kayo, nanang? Nasayaat mo, tanak ko. Naalayo ka din, ti kwarta ngayon pawit ko. Wen, naanakon. Bayadan yung arudan ti kwarta binulod yung kadanana Dominga kung tata Cipriano tapno malpasan. Wen, amo kun dayta. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Sige nga arudan, nanang. Agpakada akpay. At upay tinaskan nga ramidag. Okay. Ay, nawaw. Nasapa kamot nga imay, Nana Dominga. Ay, ati masapol mo. Nalipat ang samot tintin karim kanyak nida. Ha? Saan ka diya nagkari ka abayadam itati kwarta binulod mo kada kami? Ah? Ay, nanana, pasensya kan Awan pa'y ngamin tinaipaw iti anak ko nga trabaho iti abroad. Kasapulan mi mati kwarta. Makauray kayo mo't Awan pa'y nga ro tinaipaw it ni Pia. Mano abulan nga gururay nida. Anya ngay nga ro ti maaramidak no talagang awan ti maibayad ko kan ka. Ay nawaw, kasi ka pa yan ti makaungat kanya. Naunag may tisinaay mo ba kay? Nakasingil ka kaday? Nagbayad ka din ni Nida? Saan pa'y nga rod lakay? Anya? Apay ka no? Awan kanupay ti impaw it ni Pia. Nakita ko mo ta nagpaili din namin sangal daw. Ay, nagrigat met nga rod ama singer. Isu pa yan ti makaungat. Kaya baro mamanin ti cellphone na. Nakitak nga rod itay lakay. Kas lang nginginaan ti cellphone na. Makita mo dito ba kay? Pangalaan na kumay tigatang na itingin na cellphone. Kaya hawam mo ti trabaho na. Umuna akarumuar lakay. Mapan kami pa'y makitang dan di talaod. Nasa papay mo, Dominga bakat. Isu nga mintibilin ti pakitang danan mi lakay. Masapa kami amang rugay. Tapno masapa kami mat nga agawid. Aglalo pa'y kat matutudo ita. Sino ti kadwa maya? Ni Buboy lakay. Naibaglang nga damay gatang iti masapsapol dito'y balay. Saan pa'y mat nga minasino katanini dati kwarta binulod na. Sigurado ka kaday, kabaylan bakit? Ay, kat anusan alakay. Agbisinta, nusanta nga agtrabaho. Sige, mapanak tumo ti tenda parinik maramdama. Isupay ti itangdan na kanyak amang repetitive TV da. Muwan, mga nakapay nga umuna Adamat inlutok anatang. Isupay lang ti anusam asidaan lakay. Nana Dominga, anyang aminin di ko nam itay. Iti ayan damanang nida, iti kalman, iti agsapa. Mapan ko kumasingiran ti bayad ti kwarta binulod na. No kasta nga ro, ang mga no si katay nang bugbugkawan na iti kalman. Diyak lang ngamin maawatan ti pagpaka nga, taadda mo tar aramidik iti kusina mi. Ay kasta nga rod, Buboy. Nagungat pa'y kanyak. Iti kasta idatyo, bugkawan na kayo pailaang mo. Awan pa'y kano nga mintin pao it ni Pia. Kasanong awan ti impaw it ni Pia? Kasta imposible madayta. Nakita nagpaili din namin sa ngal daw. Kat adda ti baro cellphone na nana.
Itay pa'y ama kadlawak, aboboy. Ha? Anya ti sirip-siripam dita, ah. Tapno ibagak, asaan asika ti sirsiripek, manang nida, feeling ka man. Amangan mat no dagiti kawas ko a branded ang nakasalapay ti sirip-siripam. Ay na wow, pagan ano kumamo dagita branded abadong. Saan ko akabailan di kasta? Simple ak lang nga tao ngam at least awan ki utang ko. Kaslaad da kayat mo asawa na. Nasaysaya atin simple ti panagbiang. Ngam ti agbani a sosyal, ngam agururay laeng mat iti paw ti daduma tao. Umapal ka lang ngamin. Tawan mangipaw-paw iti kwarta kan ka. Heh, sana ka naapalan niya. Napigsapay man. Kabailak pa yung trabaho para iti pag-ik. Sa may isa, kaya dagbalin apalamunin laeng anya. Na, patpatamaan na ka di, ha? No napasagidan ka, may salaang tikat asawanday ta, manang. Manungal dawon tinapalabas. Yung mawala tamad ti ko na ninita bayadan na ti utang na pa kay. Hay nawan nga rod lakay. Ay. Tiyak ko mga min ipabulod kan kwa na ti kakayso na kwartata. Ngam na siya nak. Ako na naman akasapulan na launay ti kwarta. Amangan kit din o dati kontak ni Boboy kan Pia. Apay ko malakay. Sa ludsudan ta ko ba? No dati na ipawit ni Pia. Kasla imposible ba? Manun abulan tinapalabas. Ay, wan nga agpaysaw. Saan ko na panunot day ta adagaws? Mapanak tuman, iti ayan ni bakla intun madamdam, ha? Wen, tapna mo tayo. No sino tagul olbaw baka? Ay nanana, no amuyo lang. Nagsungbat kami kan manang nida itay. Ay, nawaw. Anya manan ay ati sanyo ang nagkinaawatan. Feeling mat ngamin, ipagarup na nga apahanak dagiti branded akawas na anak kasalapay. He, pagan anok ngay kumati branded abado na. Ay, kontrolam tangiwat mo, Boboy. Ang mga numangag na ka. Sapay agkaruba kayo laang. Uray, puno man ibagbaga. Anya nga minute ka sa pulan nyo aya. Ay, saludsudag ko mano. Ada kontak mo ka ni Pia. Anda, abay ka di. Ay, saludsudag man. Nupudno nga awampay ti impaw it na akwarta ka ni nanang na. Ayun nagpaiso niya. Naman, i-message ko man nagpaiso. Amangan mat na muna. Kat nakabayad ni nanang na. Ngam saan pa'y matgaya. Kumusta nga, Boboy? Nag-reply ka din ni Pia. Wen, yung madama ka no titabaho na. Ang tawag to ka no numalpas. Sige, urayag ti awag na. Wen yung magtuga kayo pa tagbuya tayo ititibi. Ay, wen man nga agpaiso. Nakadati ka mo titi kusina. No kaya tag merinda na, mapan kayo laang mga ala. Ay, madamdaman ton, Boboy. Sa anak pa'y matamabisen. Sige. Mapan kayo na titi kusina no mabisin kayo Di kayo babae. Saklaang ti tao dito Hello? Ay, di ka kadintay ta, Nana Dominga? Awan, siyak day toy, Pia balasang kaw. Kumusta kayo, Nana? Ay, nasaya at mat balasang kaw. Ay, sikangay, kumusta ka matan dita abroad? Nasayat mat, Nana. Aywan gayam. Sinukatan ka din ni Nanang, ti kwarta binulod na kada kayo? Saan pa'y nga road balasang kaw? Isu ti makagapo no apay ang nagpateksak ka ni Boboy. Adamat inpaw ito nga ibayad na, Nana. Ay, awan pa'y mating yawat na. Makaungat pa'y kanyak no singirag. Anya? No basta. Anya nga taman ng tinangigatangan na iti kwarta nga inpawit ko. Ay, pasensya kayo na, Nana. Sana bale, inton sumaruno, idiritsok tulatan kada kayo ti kwarta.
I-text ko to ni Buboy no makapawitak nana. Ay na, agyaman na klauna ay piya balasang ko. Nakontakyo ka din ni Pia, bakit? Wan, bangipaw ito kanumanan. Idiritso na kanu kadata. Nasaya, mga rod no kasta, bakit? Tapno agdamot o sa renta. Ay, naimpagpay ni Pia. Uy, nga rod, bakit? Nagasat launay ni Nida itanak na. Iso na lang. Takum kumpurme matipang usaran na iti kwarta. Ang maipaw-paw itin kwada. Ay, day tagarod lakay. Mayat tibiyag na ditoy. Ngam agrigrigat mat ni Pia nga anak na ija abroad. Agasam ngay day ta. Saan nga ang trabaho? Ni Pia pa iti agbayad iti utang na. Narigan mga min tagsasaw no maminsan bakit? Ang mga nuda tao pa ito mapadaksan. Anya ti umay mo ibaga, Buboy. Nana, ada ti good news mo kata kayo. Nag-text ni Pia kanya. Kat ada ka nung tinaipawit na kwarta. Siya akong timangala. Ay nawaw, ay agyaman aklaunay bakla. Awan ta niya man na nana. Pag ganyan takti tumulong kata kayo. Ay bayam, ikan to iti gunggunam. Umalain kanya ti kape. Umunag kagaruda hintag kapi tayo pa'y. Tapno maramanam ti inlutok asuman itay. Naibusan ti impawit mo a kwarta, Pia anak ko. Kaano ka di manan nga agpawit ka? Ada impawit ko, ngam bayad laang ti utang mo, nanang. Indiritso kada nana Dominga. Anya? Nasaysayatan ti kasta nanang. Amangan no saan mo manan nga itungpal. Awan ka di ti panagtalak mo kanyak, Pia. Ada nakadamagak nanang. Pasosyal kayo kano dita. Saan kayo kano agtrabaho? Pudno ka di? Ay nawaw. Asino tinalaing anagipulong kan ka? Dayjay ka di abakat Dominga. Sana ni Nana Dominga din nagipulong kanyak nanang. Pudno ka di pulpulong dagiti kalugaran tayo? Nga ururayim laang ti pawpawit ko a kwarta? Di ka agsao iti kasta, Pia. Tano awana? Awan kamat iti ayan mo ita. Narigat ti biyag dito'y abroad nanang. Tapno apmuyo. Ha? Siya pa'y amis mo nga inam ti imutam, Pia. Ah, Pia! Pia! Agpudno ka man kanyak, Nana Dominga. Sika ka di tinagipulong kini Pia. Nasakit ka di tinakam mo no maamuan ni Pia dagiti aramidam ditoy, Nida. Ha? Sumbungera kayo matlaunay. Ay, no syakti si ka. Maasyan ka kumamat iti anak mo. Usarem ana saya at ti kwarta nga ipawpawit na. Diyak kumakayat ti makibiyang. Maasyan ka kumamat iti anak mo ah. No kasta. Pudno, ada kayo tinagipulong kini Pia. Di ka nagpabaso na kasta manang Nida. Anya kumatiam mo ni Nana Dominga. Kat awan mo ti cellphone na. May sakamat, Boboy! May sakamat aman nakibiyang! Amo manang Nida. San ana saya tinas na kararamidam. Pasosyal ka launay. Sa isiyang lang ti kwarta nagbanugan ni Pia. Agsardeng kan, Boboy. Sana bali, tanabayadan maten ti utang na kada kami. Bakit? Nalabasak ba ni Nida itanda Mrs. Cross? Ay nawaw, ang mga nunapan manan imutang. Agruruot bakit? Aya, Wait! Nakabiri siguro matay na dyan. No awan timpaw it ni Pia kwarta. ay nasaya at matkaroon no kastalakay. Kaasimat ni Pia, no sa isayangan laang ni Nida ti ipawpawit na kwarta kadagitibanag nga awan mat kais-iskan na. Uwin ka ron bakit? Naimbang ko na kuma. Ang mga nadamot turnong na. Ay pudno launay lakay. Dua tawanan ni Pia ija abroad, ngam awan pay laang naipundar na.
Oh, imawag ka magpiya. Madanaganak ngamin bakla. Saan mo asungsung-batan ni nanang nagitiawag ko kankwana? Amang ano naupay mo idi sana ka nagpawpawit iti kwarta. Anya nga oras nga imawag aya. Itay laeng. No itay laang, amang ano busy ni Manang Nida. Iso at di na nasungbatan ti awag mo. Busy? Nakitang dan ngamin kini Mrs. Claus. Nalabasak nga gruruot itay. Pudno? Wen, panagkunak, nakaamiris ni nanang mo, Pia. Diyos ko, agyaman ak launay no kasta. Agyaman ak no kasta. Ipadas mo tumanan nga awagan, madamdama. Hello, Pia anak ko. Kumusta kan? Ay, nasaya at nanang. Nabanugak, naman anusan Da kayo ngay. Saan yung sinungbatan ti awag ko itay? Napanak ngamin iti ayan ni Mrs. Cruz itay, anak ko. Tinangdanan nak anagdalos iti paraangan da. Lukas ka. Pasensya ka, anak ko. Pasensya ka no sinaysayang ko dagiti kwarta nga ipawpaw it mo idi. Di na padag itakat nakaamiris ka nanang. Ay, manuti kayat yung ipawit ko? Ay na, saanin anak ko. Uray saan kan amang ipawit iti kwarta. Ornongam kit di man. Ado mo't ti mabalin apakitang danak dito eh. Di ka madanagan tanapig sa akpay. Kabaelak tag trabaho, anak ko. Ay, nawaw! No ka ba alampay ti agtrabaho ka. Di mo namnamaan ti kwarta nagrigatan ti sabali a tao. Well, papagayam, ditan ti nagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Mayak day tablaws mo, Amari Alma. Nanggata nga ti kas tablaws? Ginatang ko iti online, Mare. Aya, Wen, kita kat mayat ti disenyo na. agorderak tumamad. Ay katwan mat ngamin, Amare. Iso ti uso ita. Online shopping. Iso nagpagatangak iti touchscreen a cellphone ko, Mare. Isan ko ti link ti online store nagorderak. Tagorder ka mat, Mare. Pilyam tay kapadpada ti blouse ko. Tapno agpada tanto. Isuot tanto no mapantama ki tiyanda. Isend mong arudan ti link. Tapno maka-order akong, Mare. Nakitak nga agsasaro no ti nag-deliver iti ayan nyo, Mare Carmela. Agasam ngay day chay. Uwan nga rod, Mare. Nagparta kasi mang padag iti order ko. Agraman to'y blouse ko, Mare. Kaano lang idi in-order ko. Kunak to mga mingkad ka, Mare. Adda pagmayatan ti online shopping. Nalaklaka, kan itulod da pa'y iti ayan mo. Uwan nga rod, Mare. Kita maakit ado pa iti on the way nga order ko, Mare. Ay nawaw, agasam man, tasa nga pulo nga order mo, Mare. Anyangay mo dagita? Sapatos kan pantalon, Mare. Nakasale na nga ben, kan agpapada nagpipintas. Ay, nasa anak ka makapili. Iso nga in-order ko amin na klase. Anya? Mangan kan lakay. Dahil ito, ti pasidam kanya, Carmela ba kayo? Bulbulong man eh. Isula ang matiad lakay. Ang damo tindag ko, ang maigatang iti masida. Ay, pasensya kan alakay. Adda nga min tinay-deliver nga order ko itay. No kasta, imbayad mo, iti in-order mo, iti online, ti kwarta nga igatang mo kuma, iti sidain tayo. Sukatak tumat laang. Agasam man dayta. Naadik ka mo ito, iti online shopping. Unti mo maigatang, iti sidain kuma,
ibayad mo pa rin iti order mo. Sukatak ko naklangarudan. Kontrolam ko mamutan atay. Inaldaw mutan nga dati umay agidil-deliver dito balay. Nay, unak man nung naglugan ka, ina, anak ko. Saan, tatang? Magmagnak ama paniti pagadalan. Ay nawaw, kit mo anday iti pagadalan anak. Anusan tatang? Anyangay nga rod. Ang damo timbati ka pagpletam kininanang mo anak ko. Nasaysayat ka no magmagnaak tapno makatipid tayo, tatang. Anya, amangan mo no isumanin timbayan na iti order na iti online. Mano ka ditintad yo, tatang? Inted ko ti allowance mo para ita allowance anak ko. Talaga sana mapagbagaan day nga inama. Apay ngamin nga gatangan nyo iti touchscreen a cellphone, tatang. Wala, tako na nang usarin na iti trabaho na. Diyak mo, pag online shopping na lagayang. Apay mat adi mo inikkan ti anak tayo iti pagplete na bakit? Unay kan, Juan. Awan ko naklangarudan. No kasta, naibusan ti kwarta nga impagam ko king ka. Adapay laang nang usarak. Ay na, wow. Iso may lagayam ana ibus adagos. Taado magagayam manin ti order mo ana i-deliver. Kasano marudan da ita? Awan ti pagplete tanak ta. Ay katanusan na ti magmagnaa. Da kaminto pa ini. Uray adayo an anusan mi mat. No kayat ni ina ti makaadal, anusan na. Amumot a babae ti anak ta. Delikado mo, ano magmag na amay may sana. Dahil nga online shopping ti isardeng mo. Nalawag ka di bakal. Na, adapay ti order ko asan na deliver. At dalaang ti maranaak nga gideliver dito balay. Unong mangibog kaw itinagan mo di taruar. Talaga ang makangag ka kanyak, Carmela. Pumulod mampay ti sangaribong di na. Ay nawaw, naibo sa dagos ti bayad tinatengyaw anak kaw. Awan nga rodo na. Awan pa yun ti pagpliti ta po kayo. Anya, nangus-usaran nyo aya iti kwartayaw. Naalig ngaminan da sawa kiti online shopping na. Mairaman pa yung alawas ni Ina. Ken pangkusina mi kuma. Ay katbagbaga am ngamin ti asawa maanak ko. Wala na, binagbaga ako ni tay. Anya ngamin ti gatgatangan na iti online aya. Lupo, sapatos, yak amu ti tagduman. Nariga tag sapol iti kwarta. Iso asursurwan ko man ni Carmela ti agtipid. Saan mo't adakas ti ag online shopping? Ngamno amuna asaan mo't unay akasapulan. Di na ko man gatangan. Ibagak to kong guana na. Mabit lang anak ko. Tala ti kwarta abulbuludam. Lakwan nakman iti SIM card, Mari Alma. Anon ti SIM card, Mari Carmela? Sukatak ti cellphone number ko iti online shopping account ko. Uray tinagan kan address ko, Mare. Sukatak matlaang. Masapol ay Mare. Kasano ngay ama i-deliver ti rider ti order mo no sukatam tinagan kan address mo. Basta, makaamuditan, Mare. Makaungot nga minan ni Juan kanyak. Sapay adupay ti saan ko anay order. Anya? Ay na Mare, no makaungetan ti asawam, isardeng mo pa'y lang. Amangan nga min no dakkel matpima ng ti gastos mo iti dayta nga online shopping. Sayang mat dagiti na i-add to cart ko no saan ko agatangan, Mare. Ay na Mare, huston. Amangan no dayta pa'y ti pagapaan nyo iti asawam. Naimbag ta simbang petkan, Juan. Apay ka di. Pinautangan na kakadini nanang. Sangaribo lang ti pinulod ko. Apay adi mo pala inaramid ali 5,000 ngay. Anya? Adamat gayam kwarta ni nanang mo. Wala, tadating pauit ni manang kenkwana. Ngam kababain mo't ano utangak amin. Sana bali, tawan pa'y mat siguro ti pangusaranda.
Uray no awan pa'y pangusaranda. Jak kaya ti umutang iti dakkel bakit? Amangan no jak to mabayada. Itid mo ka ro doon kanyak ti 1,000 binulod mo. 500 lang tinagbate. Intid ko kiniina ti 500 iday. Sige. Muto yan. Taidulin ko pa'y laang. Ay, nawaw. Anya ter aramidam dito itersenak, Mari Carmela. Ay, ludan nakman mari. Tanay, saan ko mutan ang ma-open ti online shopping account ko? Naibos nga minang ti load ko. Kan sikaman pa iti mang receive iti order ko. Anya? Ni, aping asyak, Mare. To'y address nga min ti tersenam ti inkargak mari. Marcela ti inusar ko anagan. Sikan ti makam mo, ah. Ay, di ka agar aramid, Mari Carmela. Ay, ala ka din, mari. I-receive mo laang mat. At to'y ti bayad ko. Amangan mo't no saan mo akwarta da ito'y, Mare. Ay, nakadulakit din asal salud-sudam, mari. Basta i-receive mo. Awanan ti ado asao. Ay, diyak kaya ti mairamraman, Mare. Relax ka ka di nga min, Mari Alma. Ay, nawaw. Ibati ko to'y bayad ko. 400 plus day jay, Mare. Kanday to'y number ti ludam. Alaam ton ti sukli ti order ko. Ta iso day jay ti bayad ti load, Mare. Ay, nawaw. Uraya ka, Mare. Di mo liplipatan, Agawid ako, tama ka nusap sa pulan nak ti asawa. Carmela, sa dino tinagapam? Ha? Apay nga itilikudan ti balay tinagdalanam Ay, kuha nga min lakay. Anya tinagapam ko na. Ay, kuha. Saan mo't amasapul amaamuam lakay? Ni ina, simangpet ka din? Awan pa'y. Naglisi ka nga ro di tadalan ko. Tamang isaganak iti merienda na inton sumangpet. Mabitlaan bakit? Ada ka di pa ibagam? Sa dino tinagapam ko na. Agkalkaling itang kamay. Yung kasla agnir-nervyos ka pa yan. Iti ayan ni Mari Alma tinagapwak. Agkaling itanda tao at nakapudpudot maitlakay. Naibos magaya man ti asukar ba kay? Awan ka din? Wag. Mudtoy pa man timpaggam ko kwartarin ka. Tama pa na gumata. Ay naman, sa pulo na matadangos. Sana pa nakadiskitam iti sukat ko kit. Apay di ka mutan sumong bat bakit? Sa dino nga minan, tinangidulinak iti dayja kwarta. Las day jayin akwarta tayo bakit? Jak malagi, panlakay. Anya? Aguray, lagi pagpay. Ano jak malagip? Sa pulag to inton madamdama. Adalaang dita dayja kwarta. Anya? Sapay makakapi akong dyan? Anya ti umay mo gatangan, pare. Mabaling ka diti umutang, mare. Anya ti utangang. Sa makilo nga asukar ko, ma. Umay ko to bayadan, no. Mabirukan ni Carmela ti kwarta nga impaduling ko keng kwara. Di naman ngamin malagip, no sa dino tinang iduliran na. Kakaisuna, kwarta mi dahi dyan. Ang mga no ginastos na Ha? Anyat kaya't mo sa Kano adda imay na impa-deliver nga order na dito'y tersenak, pare. Adto na Na? Amangan mat no ti impadulin mo akwarta di imbati na abayad ti order na. Mare, nagkamali kan sa mag. Marcela mo tinakasurat iti dahito a parcel. Wan, iso ti usaran ni Mari Carmela ita, pare. Kanya? Diyak kumakayat ti agsao. Nga makapakonsensya mo nga may. Carmela, agpudno ka man kanya. Ha? Di kan agim didiam mo. Kunak man no insardeng mo ti agorder iti online. Katwan mat. Ila man dahito. Anya nga ron ti kayat asawin dahito. Ne, sa bali mo't anagan ti nakasurat lakay. Marcela, kuna na mat. Saan mo't Marcela tinagan ko? Agpalusot ka pa ilang ha. Di kan aglibak, talagpudno ti kumarim kanya. Anya? Di mo namnamain at tao iti kwartang ipaggamawin ka. Kanayon lang na kasta.
Nalabasan dito kinaadik mo iti online shopping. Agulpod ka pa yung kanyak. Ada ka mautwana nakaw. Ada ka di manin masapul bao. Awan mo't kaday, nanang. Umay ko lang bayadan ti kwarta, binulod ko kala kayo. Awan ka di pa'y pangusaran nyo iti kwartayaw, anak ka. Nawadwad mo tinasingir ko abayad, tinatang minana. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kahit kumusta nga iti asawan. Ay nanang, nagapa kami manan, iti napalabas alawas. No kasta. Saan na pa'y gayam nga insardeng ti online shopping na? Saan nga ron, nanang? Amuyo ka di. Nalaeng, tasino katan na pa itinagan na iti Marcela. Saan lang nga ta? Di na mo itong ipadeliver ijabalay, nanang. Iti tersena ni Mari Alma, ti pangideliveran da. Ay, narikat ti kasta anak ko. Naskan nga ikam iti leksyon, tapno di na ulitin. Talaga, kasta ti plano ko, nanang. Saan anasaya at ti kasta nga aramidan ta asawa? Nagadulakid di nga order na. Saan mga rod ang mausaramin? Manungay tinasinger mo abayad tinatang lakay. At dati 15,000 na nagbate. Saan ko nga ipaggamgang ka? Apay nga eh. Manipod ita. Siyak pa iti mangimanage iti kwarta tayo. Ay nawaw. Siyak ti babae iti daytoy abalay, Juan. Wag! Sika ti babae. Ngam di mo ammo ti mangidulin iti kwarta. Di mo ammo ti agtipig. Gapu iti dayta online shopping mo. May ibos at agos ti kwarta tayo. Kat, basta nga rudan. Si ka nga rudan tang palengkay. Wah! Siyak pa lang ti mangibati. Narigatan. Ang mga numaibos manin at agos. Diyak to manin mapupuotan. Maibos manin amin a kwarta tayo. Just kidding. Naragsakan iti inaramid mo, Mari Alma. Di ka agiskandalo dito'y tersenak, Mari Carmela. Gapukan ka, saanan nga iyawat ni Juan ti bayad tinatangkan niya. Apay nga'y asyak ti pabasula, Maray. Win tasumpungera kan tumat ngamin. Nakalusot ko maday jay, no saan mo ngayon baga ti pudno ken kuana. Ay na, Mare, huston ti online shopping. Naadik kan. Anya launay ti order, aya iti online. Apay adi ka maumuma. Ay no, talagang agburburak ti darak ken kamare. Anya nga ron ti bayad ko iti order ko amay deliver inton madamdama. Ammo, Mare, saan anasaya at tikas na? Saan mat adakas ti ag online shopping? Ngam kita mat at limitasyon mo. Priority latta kumati masapsapol yung asang kapamilya, Mare. Umapal ka laeng, iso akas tamat ti ibagbagam. Awan gamin ti mangyaw, awat iti kwarta ken kaket. Ay saan, Mare? Saan ka nga apalan? Agbalbaliw ka kitdi. Tapno ag sublimanan ti panagtalag ti asawam ken ka. Please matan alakay. Please, matag. Anya mananda tangay order mo. Perfume kan lotion lakay. Please matan ikanak iti pagbayad ko. Kurang amin ti kwartak. Mano ti order mo asan pa anay deliver? Dualaang lakay. Ikan ka iti pagbayad mo ngamlas daytan. Wan lakay. Promise, maudi day to yan. Ay nawaw! Ipangrunam ti masapul ti pamilya. Tapno saan apakikinaawatan ket maliklikan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.